Kovel chiar rup na thlen thei submarines tuin hoi long panga te tun thlenga heral thuam man ala ni mi lo hi lom zek na tur pakhat atlinga achan chu nuclear ral thum kap chuak thei tuin hoi long te hi Kovel om to chunga mihring ral thuam duan chua hlawam per ania wang ani Cold War hun laya Ohio class submarine te khan minute som thum po ting lova khopui zan hi somriat pariat chuang meiwa pa chan ngal theya indo pui pathum na chuak ta se heng nuclear submarines te hian toilet ai lu chung lek khan Kovel an lo ti tom man the ni ole chu tiang khopa ral thum hlawam nuclear submarine zinga hlawam zual panga te yan soidon tiang then khat hi chu an la siam zo lo ten ni pakhat na chuan Ohio class ballistic missile submarine United States Navy te ta Ohio class ballistic submarine hian submarine satanga ka chua thei ballistic missile somni pali UGM-133 Trident II D5 apaya missile pakhat zel hian 12W88 475 kiloton thermonuclear warheads ada theni aka chuna MK5 reentry vehicle hi target thel ngai lo tluka accuracy digani wangin Ohio class Trident II missile thuam te hi melma bei masakna tora duan dewani kumsang hi som nuclear posture review noya inrem nan siam dana chuan USCN Ohio class hi sompali vel nei tora ngai ania kumsang hi somporuk thleng kha chuan USCN Ohio class nuclear submarines te hi Pacific tuipuya pakwa duty tir renga pangadang te chu Atlantic tuipuya ada bokani panina Columbus class ballistic missile submarines an hlawam dana nep chuang lo mase Ohio class submarines te chu an kumalo upa ve to an siam masak ho phei chu tuna kumsumli panni lai ten ni ve to chu wang chuan USA chuan Ohio class aron thlak turin New Columbia class boomer a siam thar le a he SSBN thar hi chu Ohio class ain alien theta mase Trident II D5 missiles 16 apai thunga technology thar ani boka wangin Ohio class ain thoma nei jok fe a mase engine le man ruwa an man te chuan mun a otama wangin Ohio class ain alien jok ta ni Virginia class attack submarine technology manga sia mani de ubera tuna hian USA hian an la siam zo lova kumsang hi somthum pakhata man theinan pe fil man don chawani pathumna Project 955 Bory class ballistic submarine Cold War top nuwa asi paitam takina ditlem to sia mase melma aya noi zoga omdu big talo chuan Russia point Project 955 Bory class ballistic submarine aron siam vea amami Project 941 Akula Typhoon tia kan hriat lar aina te zoka ti chung chuan Bory hi Ohio class le Columbia class aina lian zok thowa tun thlenga submarine an siam chhuat to a chuan Bory hi a thoma zoi berani pamjet popper so technology manga siamania RSM 56 Bulava submarine launched ballistic missile sompuruk laya paya missile pakhat zel hian nuclear warhead som zel keng thein kilometer sing riat a hla aka pha missile defense bum thei tora duan alani zuini palina Project 667 BDRM Delphin class Delta IV ballistic missile submarines Typhoon class tenen an siam hunei nanga the Delta IV hi tundin huna chuan Russian ballistic missile submarine zinga anin nga na berani megani ton singkha sangruk zahnia rit Delta IV hian 16 aratanga 29 RMU Cineva liquid fuel ballistic missile 16 apaya missile pakhat zel hian 4 atanga 8 nuclear warhead apai theya Project 667 design anlo siam to te ang lo takin Delta IV hi chuan missile te eng direction lam zong point akap chok theya tuin hoi thuk tak meter somnga panga tangin cruising speed 6 to 7 knots achaka hlewlain ballistic missile kap chok thei bokani pangana Project 885M Yasen class guided missile submarines the Severodvinsk class nuclear power guided missile submarine hi ballistic submarine ani velawa mase dual nuclear conventional capable 3M atanga 14K caliber cruise missile kilometer sang hi zanga ahla ka pha somthum panhi lai pai thungane
chu wangin project 885M hi US khopuita na hlawom thawani a cherangin a thawma zoi lutuk hi a hlawom zualna ania sensor thaw chuak taka thuam alani zuini US Navy Office of Naval Intelligence in assessment an lak hi dikani chuan he steel submarine hi US kot chua nai tak kilometer sang nia hla a aronin chobru theidona tatang chun US chu a be theidona a thawma zoi ema wangin US radar ten loman lovin kilometer sang khatan hnai anon lut ru thei ani phei chuan Chicago le St. Louis ti chu meiwa paron chan theidon tina ni chu ola ka video te enam ro thir sak thin tu te zong zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hnuai subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell khai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me